annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ναι, όταν ήμουνα 16 και σου είχα πει ότι ένας προπονητής που έκανε τον προπονητή μου κόλλαγε και ήμουνα 16 και σου λέει αυτός δεν θέλει μόνο αυτό από μένα, μου είπες «Αμπα, δεν νομίζω, κάτσε και κάνε εκεί εσύ προπόνηση, αυτός είναι καλός, θα σε μάθει». Ναι, двери открываем, быстро, быстро, быстро. По одному, быстро, 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 по одному, быстро, быстрее. Ça c'est à Wisha aussi. Et ça c'est qui? Ça c'est moi. J'ai peur de devenir une autre. J'ai peur de devenir une autre. Qui t'ont rendu leur couleur perdue au jour, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Hogyha ez a megfélemlítés céllal történt, nem jött be. به هر حال در صورت همکاری شما شاید ما بتونیم اجرای حکمتون رو یه ذره به تعویق بندازیم. واقعا همکاری بالاتر از این که کار اصلیمو گذاشتم کنار شدم یه قهوه چی سر به زیر. یعنی واقعا گذاشتین کنار، قرار نیست دیگه فیلم بسازیم؟ فیلم‌های مورد علاقه‌ام که حکمشون زندانه. Ce tu mă faci mă aici, a? Închide camera aia, bă. Șterge tot! Închide camera aia, nu mai filma. Ce vreți de la mine? Șterge motul ce ai pe cameră, șterge tot! Gata, șterg! Dacă mă lovește, nu pot să șterg. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda, pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha. Another immigration policy you had was the zero tolerance immigration policy that separated families at the border. If you are reelected, are you ruling out instituting that? Well, when you have that policy, people don't come. If the family hears that they're going to be separated, they love their family. They don't come. Geç. Geç şöyle aynaya biraz kendine bak. Dım. Adın ne? Hı? Adını sordum lan. Fatma Öztürk. نمیدونم این آرشیف ها مال کیه. نمیدونم اونها الان زندند یا مرده. کجای این دنیا هستن؟ چی شد که خاطراتشون توی خیابون رها شد؟ دیگه نمیتونم. دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو. این سینه من بزنین. نابودم کنی. بکشی. همه کارتون که هر کار میخوام بکنین. ولی من حقمو میخوام بگیرم. حقمو از شما میگیرم.